Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе-Сити. Araba bıçağı onda. Aldın mı? Ha, sekin Freud'a ehtiyat çevir. Ehtiyat çevir. Ha, ehtiyat çevir. Sekin, ana. چند پول شده که؟ 20 سامان. 20 سامان؟ Ha. داخلی شهر 10 سامان که؟ Ne 20 saman. این چه 20 سامان؟ Dukas mı 20 saman de bıçağı. خیلی دکاز ما یک تا خودم آمدم که؟ Yakas ne dukas bıçağı mı ne? Dukas kuşum onu. این حالی؟ Holy Polish ne? Dukas de. Dukas mı? Farzandı şu meşhur mi? Dukas. 20 saman. نه 20 سامان Şu. Rahmetli kalalım. Selamat başıt. Ehtiyatçıdır evde. یا حوزیران که تقسیم ما خیره دوگانیک بوده که نفهمیده باشه 30 سامان میدادم داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما.